Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, terima kasih Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, di saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 4. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami hidup sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Tugas-tugas terpuk Kohat. Tuhan nuruh Musa erbahan sensus menkalak Lewi ibas terpuk Kohat erpalaskan terpuk-terpuk kesusuran nini-ninina. Jenari nuratkan kerina dilaki si umurna 30 seh 50 tahun si ngasup erdahin ibas kemah perjumpaan. Dahinna terpuk Kohat ngurus barang-barang si badiana kel. Guna si Tuhan mereken pedah-pedah man Musa bagi si tersurat ijenda. Adi enggo seh waktuna nadingken ingan erkemah, Harun ras anak-anakna harus bengket kubas kemah guna pesusur kire-kire silit lebe-lebe peti perpadanan Jenari nutupi peti alu kire-kire Kenca bage peti labanci la ibungkusi alu kulit halus. Ibabo kulit halus ikimbangkan kain biru. Jenari itamakan lanja-lanja peti Ibabo meja ingan mempersembahkan roti man Tuhan. Labanci la ikimbangkena kain biru. Jenari ibabo kain biru itamakan piring-piring. Mangkuk ingan persembahan si merim-merim, mangkuk ingan persembahan, ras guci ingan anggur persembahan. Roti harus tetap lit ibabo meja Ibabo si enda krina, labanci la ikimbangkan uis megara. Jenari itutupi alu kulit halus kenca bage itamakan lanja-lanja meja Kencadung si harus ka ibuatna kain biru. Kain biru enda itutupkan kunahe lampu. Lampu-lampuna jepit-jepitna. Talam raskrina ingan minak zaitun. Jenari nahe lampu raskrina alat-alatna labanci la ibaluti alu kulit halus. Jenari itamakan ibabo tandu. Seterusna harus ikimbangkena kain biru ibabo batar-batar emas Jenari itutupi alu kulit halus. Kenca bage tamakan lanja-lanjana. Jenari krina perkakas si ipake ibas ingan si badia harus ibuatna. Kenca bage ibaluti alu kain biru. Maka ibaluti ka alu kulit halus. Kenca bage itamakan ibabo tandu. Jenari abu si ermina silit ibas batar-batar harus ibuang kena. Kenca bage ikimbangkan kain ungu ibabona. Ibabo kain ungu harus itamakena krina alat-alat kebatin si ipake ibas batar-batar maka talam ingan api, garpu, sendok galang, ras baskom. Kenca bage itutupi alu kulit halus. Jana itamakan lanja-lanjana. Adi enggo kenca seh waktuna nadingkan ingan arkemah. Terpuk Kohat harus roh ngangkat krina barang-barang si badia enda. Tapi enda idalan kena kenca Harun ras anak-anakna dung baluti barang-barang ras alat-alatna. Terpuk Kohat labanci dadap barang-barang Adi idadapna mate ia. Enda me tanggung jawab terpuk Kohat. Adi kemah ipindahkan. Eliasar anak Imam Harun harus tanggung jawab karena krina kemah rasmina guna lampu. Barang tutungan si merim, persembahan buah gandum, minak penangkuhan, bage krina silit ibas kemah si enggo iendeskan man Tuhan. Ikatakan Tuhan man Musa ras man Harun nina. Adi ideheri terpuk Kohat barang-barang si badiana enda mate ia. Maka ula pelepas ia mate erkite-kitekan si Jagasa gelah si enda ula jadi. Harun ras anak-anakna harus bengket kubas. Jenari iatur kena tugas sekala-sekala siman dahinna. Ras ngatakan man bana apa siman angkatan. Tapi adi kalak Kohat bengket kubas kemah Janah idahna imam-imam nikapkan barang-barang si badia guna ipindahkan mate ia. Tugas terpuk Gerson. Tuhan nuruh Musa. Erbahan sensus mansuku Lewi. Terpuk Gerson, rikutkan terpuk kesusuran nini-ninina. Jenari nuratkan krina dilaki si umurna 30 tahun seh 50 tahun si ngasup erdahin ibas kemah perjumpaan. Terpuk enda ertanggung jawab ngangkat barang-barang si tersinget arah teruh enda. Kemah tarumna si arah bas, tarumna si arah darat, kulit halus si jadi tarumna arah datar. Kire-kire dalan bengket. Kire-kire ras tinali guna bide kesain isklewet kemah ras batar-batar. Kire-kire dalan bengket kubas kesain ras krina alat-alat si ipake guna majakan si endan dai. Krina dahin si iperlukan guna barang-barang enda. Arus ilako kena.
La banci la iperdiatekan Musa ras Harun, maka suku Gerson dahikan kerina tugasna, ras ngangkat asakai si itentukan Harun ras anak-anak naman bana. Enda me tanggung jawab terpuk Gerson ibas kemah si mereken perintah manbana gunandalankan si enda kerina mekap Itamar anak Imam Harun. Tugas terpuk Merari. Tuhan nuruh Musa arbahan sensus mankala Lewi ibas terpuk Merari rikutkan terpuk kesusuran nini-ninina. Jenari nuratkan kerina dilaki si umurna 50 tahun si ngasup erdahin ibas kemah perjumpaan. Terpuk enda tanggung jawab ngangkat papan-papan, bloti-bloti, tiang-tiang, ras palas kemah Bagepe tiang-tiang, alas, pantuk-pantuk, ras tinali guna bide kesain sekelewat kemah Ras kerina alat-alat si ipake guna majakkan si endan dai kerina. Sekala-sekala harus ertanggung jawab ngangkat barang-barang si tertentu. Enda me tanggung jawab terpuk Merari sindahikan dahinna ibas kemah Si mereken perintah manbana gunandalankan si enda kerina mekap Itamar anak Imam Harun. Sensus suku Lewi. Guna ngikutkan perintah Tuhan maka Musa, Harun, ras pemimpin-pemimpin perpulungan bangsa Israel, erbahan sensus mensuku Lewi si telu terpuk Kohat, Gerson, ras Merari. Si enda ibahanna rikutkan terpuk kesusuran nini-ninina. Jana isurat kena kerina dilaki si umurna 30 tahun 50 tahun si ngasup erdahin ibas kemah perjumpaan. Bagi si tersena arah teruh enda. Terpuk teremna. Terpuk Kohat teremna 2750. Terpuk Gerson teremna 2630. Terpuk Merari teremna 3200. Jumlah 8580. Tep-tep kala isuratkan suwe ras si enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Janah suwe ras perintah Tuhan si ibrekena arah Musa. Skala-skala iendeskan tanggung jawab si man dahinna. Entah pe si man angkatenna. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Tuhan memberi pekerjaan kepada suku-suku Lewi ya Bapa. Tuhan berkatilah kami, percayakanlah kami akan pekerjaan-pekerjaan kami dan pekerjaan yang dari Tuhan, agar kami dapat melaksanakan segala pekerjaan kami dengan baik ya Bapa. Bimbinglah kami, sertailah kami senantiasa ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.